Assalamualaikum. Good morning. Ayuk ki morning news ni masi headline khar Ukraine amasung Russia gi maikai dagi hujik rang na halsida kari kari waiki asigi maikai da du ming makai se khar de kalli khajik tang lol bada thokte makhoi gi ming makai se Russian loan oibinina aduna headline makai do ya dum mayam da khangna ba aigi thokpa dum mayam dai tawjramage Russia gi defense minister gi taraf tagi phongdok charakpa pawda Russian force na East Ukraine Denstock region से settlement mafum ani khak yamna saurba settlement yam saurba ya khoi gi area ni ase Russian force na pura makhoi gi under da makhoi na capture to jal khra Russian force na Ukraine manung dani hari se adre di Ukraine gi force na harek ki makhoi gi drone na Russia gi Bryansk region unecha hariba oil pumping sisu oil pumping station ni asida Ukraine gi drone na attack tawki hojik oil pumping sida Russian manung da ni se Russia gi manung da Ukraine gi general staff na telegram da phongdorak pa pawda booster pumping station gi building amasung adugi aspas ta leiriba aikoi gi yum kai amama asi yam thina mai chakhe bagi wani se Russia manung gi ne Russia da su nuksan oidum na te Russia gi su yam na sathina makhoi gi su khoti oirim khoti abdi yam satin mangim na Russia gi su Ukraine gi tana taba adre di amake yung Ukraine su lepana telan se defense minister Russia gi mai kei dagi hau ki ba hing chuppa Russia gi air defense na Ukraine gi taraf tagi lakpa drone nifu taruk kaptana lauthaki hari madu nifu taruk ma kaptana lauthaboira masu kharam su soidama ki paw se lo chan narimni mai Ukraine so khar lo chalimni Russia so khar lo chalimni nifu taruk drone kapchalak puse Russia gi defense minister gi taraf tai hari sinabu makhoi ni intercept to drone lo theichini asida amaka hari babu Krasnodar refinery gi mathakta Krasnodar harsi Russia gi manung dani masida so koi gi refinery oil refinery ama refinery loin lerimni asigi mathakta so drone manga ma parak kisini adu su makhoi na intercept to dana lau theichini Russia gi taraf tai hari se adu animak ki su nuksan ne sida amta gi natte Russia gi su yam satin nuksan ni Ukraine gi su yam satin nuksan ni adre somda Gaza rom da lage Gaza dana bu kari orim na do Gaza manung da mi samani Filistini si khri se so Al Jazeera gi report ni ngarang hau ki bunu mitta mi samani madu ngarang dre na pau si pi bangam haudre fazana kar gaib dai su pau se amba gumbata ni gumbata fazana tawra gain tawre mi samani ngarang Gaza manung da Filistini si khri zama da hojik apul bada mi sani ga kunthra manga se including 106 children aduga loini na angang mi sama ga taruk sani ga kunthra manga se ya khoi gi sara hele ga sirim ni makhoi makai se sama ga taruk sina bo angang ne Gaza gi ministry of health department de gi masi phongdorok pa paune hojik phawba do Gaza manung chile yamna hojik politics ni ma do Gaza gi pawsi tam tam no ma da amagum to pirakani karega di rajniti changkhre politics changkhre Gaza da ceasefire madre di khulai na khulai thamba amana ama thamba asi makai se karim ta kanram tre khangi brena adum sum adum tawdana adum Filistini makai je adum loijal ki dawrim ni do hojik ki update haibo si khaktani itaw maya adu mathangi update lakpadam ka pijra ke hojik ki di serial loijra assalamu alaikum